ZPM Media Chairman B Lalchhanzova ZPM Party in Rilrufim takpu chungle ram lakdan acquisition dan diktaka Indian Air Force ne naram ho tir anni thu soya IAF in lengpui le CP ram lak chungchang chu CBI chhui tir an du thu soin Revenue Minister kal chuakta Pularwat ki bale Pulal nun moya chuawngau MPCC Senior Vice President chu CBI in an chui thei tura FIR thelu tura an phu thu le an ngai chan don thu asoya Pulal du ama kai shwai sarkar mi pui sarkar chu heram leina thila hian akut afai hle ni in soyani ZPM Media Chairman Revenue Minister B Lalchhanzova hian vo in khan Aizol Press Club thu thar theder tu te komin IAF in lengpui le CP ram an ho tur chungchang a soifia atirin IAF te hian zo puitlang theria dram lungleya ram acquiran du'a The Mizoram Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2016 mga malak tumzetania Nima sela kumsang ni som pariat ni thlariata IAF Defense Ministry lamin Mizoram Chief Secretary nena zo puitlang ram acquiran tumchu andu lo thu le munrem chang anzon zel thu thlenin munzon puitura angen thu asoi Pubila Lalchhanzova chuan ni som panga thlasari sang ni som le pakwa Headquarters Eastern Air Command IAF chuan Secretary Revenue Department nena lengpui airport chevela le lungdai tlang dunga ramduang an mu thu le DC Aizol chu mala tura sha tir tur le NOC te an mamo thu sha tir ni in soya Revenue Department chuan ni som paria thlasari sang ni som pakwa khan DC Aizol nena sha tir na pe in atul anga survey tur le report po Headquarters Eastern Air Command Shillong nena submit wat turin ati ni asoin IAF in Ministry of Defense chunga in principle approval and mu thwai chu thil tul takni in additional DC Aizol chu single point contact among tur le technical area requirement thila coordinate tu tan among turin MNF sarkar khana rawat ni in soya September ni somni paruk sang ni som pakwa khan DC Aizol chuan Senior Office in Charge Administration Headquarters Eastern Air Command nena ramman po chengza somriat panga per square feet ani thute in principle approval omto thute ramlak tur mun te hi ramman tangkai lawania khotwa mi te po har satna an siam lova environment clearance le rehabilitation po engma ti chul omlo ti in lekha athon ni in soi bokani ZPM Media Chairman chuan additional DC Aizol chuan Command Air Force Defense Office Shillong nena ni som tharuk sang ni som ni khan NOC chu athon ta ni asoin he lekha a hian chu NOC chu IAF lekha ron thon number ami be chan ani thu atar lang ti soin ni thlakwa sang ni som ni pakhata DC Aizol chuan Defense Estate Officer Guwahati nena GPS coordinate sa thlap survey map thonin ramnei tu te le khotlang ayo tenen anthil phut te soi haupuina meeting po ni som ni panga thlakwa sang ni som pakwa an nei to thu te asha tir ni in asoya hemi tum hian an phut te soi selan nei te ram documents le records te uluk taka endi khawani thu te ram man tur soi felani thu te le ram man po chengza thum per square feet te chengza hi somnga per square feet te soilanania atopa ramman an pom tlan chu chengza somriat panga per square feet ani thu IAF ne na hian shatir ni asoin DC le additional DC Aizol kuta indoor le malak na tur thu nei na sang tak pek an ni angin outright purchase of land and negotiations to DC level hian ma an na zui ta zel ni in soyani Revenue Minister chuan RFCT LARR Act sangni som pathum section 9 le section 40 dan tlochanin state sarkar chuan thunei na anei angin social impact assessment chu national security thil ani awangle aman mo thla ka wangin social impact assessment hi exempt ani thu soya SIA exempt hi tool big thila sarkar masalama po pekfo ani thu soin Ramzu compulsory acquire turin preliminary notification section 11 in thunei na apek angin ni som panga thlanga sang ni som ni panga a revenue department chuan achwa ani in soya IAF ten anman mo awangin section 11 subclause 5 in final declaration notification achwa ma a preliminary notification in a phut te chinfel nan thlani chung
IAF te hian sarkar an nge na ram nei tu te ne na anin biak ron fel to thu an soya wangin phalsak an ni thu soin Revenue Department ne na IAF le DC Aizol ten final declaration le notification chu atura an ron dil chu Revenue Department chuan Section 11 noya malak tur te alla felem ti dani na phut anga shat masak adu awangin nikwa thasari sangni somni panga khan DC Aizol hi lekha pe a zo na siamin Revenue Department chuan thil chul te adile te ni in asoi bok ani Pubi Lalchhanzova chuan ni som panga thasari sangni somni panga a DC Aizol chana lekha a chuan ram nei tu terem ti na tile chuldang te ti felani thule section 40 subclause 4 in malak dan tura soite tam tak zo gi mani thu te soin section 19 mangin declaration le final notification chwa tura adil chu preliminary notification chwa ni som panga thlanga sangni somni panga atanga chiara ni somni parukna ni somni pani thasari sangni somni panga a revenue department chuan final land acquisition notification a chwa tak thu soya Final notification chuan ta ka wangin land compensation award chengwai bel cheza som ko pariat point pasari pariat chu defense estate office DEO Guwahati in DC Aizol account a deposit to thu chu DC Aizol nena nikwa thlasari sangni somni panga khana shatira DC Aizol chuan ni somni pali thlasari sangni somni panga a sarkar approval adil ni in asoi ZPM Media Chairman chuan sarkar chuan DC Aizol deal na chu uluk takin azir chianga pompui na lak nuwa Mizoram sarkarin ni khathlaria sangni somni panga a DC nena final approval a petani in asoya Chief Minister in apompui ma ni somni pasari tharuk sangni somni panga a khan DC Aizol account a hian sumhi thunfel aloni dai to ni asoin Chief Minister approval la ka changa ni kwana ni khat thlaria sahni somni panga a compensation award to approve ni in hemini vekhian DC Aizol chuan order for possession of land chu achwa zui ve ta ni in asoya approval pek chungchanga Chief Minister in ngai dan soin Lalchhanzova chuan hethil hi kanshal vele Aizol DC chu local puizui to lo turin shatirani a thilom zia zofi ani nu in a document kan kowa chung document te chu en ani nuwa sarkar masalam huna thui takal pui lo ni to tile sumpo sanction ani to ti shatani ta a Mimal ram nei tu tele a leitu inkar thilani awangin achunga rotna ang hian tuna chuan ani ang anga kalpui ni mai to se ati thu soi Lalchhanzova chuan Chief Minister nena faila thlen ma ni somni pasari tharuk sa ni somni panga a lengpui le si phira ram leina sum chu Mizoram Rural Bank Aizol DC account an thun fel der to ni in soya sarkar masahun lai an lauti to tele ZPM sarkar nuwa Revenue Department in fimkhur the ang ber akal pui dan enin ani ang anga kalpui ni mai to se ti chu Chief Minister tan chuan thil ti om tak ani thu soin hethila hian umzui tur tam tak a om ngei don thu le mi puite pon thu dik chat chu an chan vowani awangin ZPM party chuan CBI chuitir nge kan du atia Revenue Minister kal chuak ta pularwat kima Treasurer MNF General Headquarters le pulanun moya chuaw ngo MPCC Senior Vice President te chu CBI in an chui thei tura FIR thelut ngei tura an phut thu soin kan lo ngai chang do na ti a an thelut ngam lo ani chuan enge mo hlo an nei ni a an ngai don thu soin an thelu ngam ngei po kan ringa IAF ram kai no ya mi pui ten thil om dan dik tak kan shat fa pha thei do na ni atibok ZPM Media Chairman chuan uluk taka document te an chui le an indor don dan en letin MNF sarkar lai khan lo ti fel man ta se IAF ne na hian chatuana tan Mizoram leilung hi an lo shal fel mak don ti na ani thu soya mi puite pon kan lo shere viau mai thei ti in sipir le lengpui ram chungchang ming lang thin khat te chu roming liana lengpui area le zoram thanga sipir ram te ani thu soya hengba ka hian hethil kai noi she turangai politician pularwat kema ex-revenue minister Puech Rammoy explaining board vice chairman chuan rangzo ka mala turin DC Aizol anor thu an muti soin tuna Congress party senior vice president ni mek pulal nu moy chuaw ngo chu MNF hun laya IAF ne na ramshal tuma malak hun lai khan ni som panhi thani sang ni som pakwa achanga ni somni pakwa thla som sang ni somni le pakhat chung kumthum chu Mizoram chief secretary ani thu soya khati hun laya DC te an call to GAD changtu chu Puzoram thanga XCM ani bok ni asoin ani hian thudik soidu se soitur an nei hlom nge arin thu soya an ngoiral don nge thudik in thupan puang don ti chu an nga thup thu asoi Lalchhanzova chuan MNF sarkarin IAF ne na ramshal turam ma alo lak dan chu apulunga shal tuma indor na outright purchase vek ani thu soya
Mizoram in hum himna kan nei Bengal Eastern Frontier Regulation Act 1873 te Mizoram Land Revenue Act 2013 te chu soilan aningai lo ni asoin outright purchase and remti lo na soilang mi alovin IAF ne na hian ram hi shal an lo tum hle ni in asoya ka chaw article 371G aupuina sa MM2 MNF party te chuan ramhlimna soilang du mi alova hetianga ma anlo la hi nationalism keng to party intingam tur ani zeldo nemni ti azota MLA RRX sangni somparuk dan nol to poka atulna anga chuan manthei ani ti po ashichiang tu ani thu soin atira tang rengin ramlak tur hi din zone nei sa ani ti document atang te in shat le ni in soya August ni sang ni somle pariata Chief Secretary Mizoram ne na IAF ten ram anmamo thuan thlena September ni khat sang ni som pariat hian lengpui ram nei tu hian Chief Secretary ne na ram anei thu thlen ngal ni asoin January ni somni pani sang ni som pakwa a DC Aizol in Chief Secretary ne na lekha thona pheichuan hengram pani ba ki Aizol district ta mun rem chang dang a omlo thu azia khial ni in asoyani ZPM Media Chairman chuan ZPM Sarkar in thil omdan alosia ta azirchian nu in MNF in ramshal alotum dan outright purchase chu ahim lo zia in land acquisition dan angthapa malak tha ati angin malak zui ani thu soya tuna IAF te ramlak chu aho tir land list kalphung anga kalpui turani thu soin Defense Ministry chuan form omsa mangin rule 7 manga anron dil huna state sarkar chuan rule 7 subclause A mangin aho tir theya dan angtaka IAF ne na ram hi ho tir turalo ni ta ka wangin lengpui le siphir ram chu DC Aizol kuta a omtak thu asoya Pulal du oma kai shwai sarkar mipui sarkar chu heram leina thila hian akut afai lea an chuan Chief Minister Pulal du oma chu kumsom IRA CM tura an voucher ani thu soin he thila hian akut afai ti an sha thu soya kut failo angai an omani chuan lepse an ngam thule ama revenue minister po in lepse angam thu soin mipui kuta om kan ni a politics in be na ringota hetil hi top lo se kan du tak zeti in tute ne na nge ram man hi alu ti te tute nge man trang a ti te chu mipui sha chak zong tak ani nge yanga hunin alaron highland nge ibe chayang u ati bokani